Mwanaume, toa kitambi, toa kitambi. Acha kuleta maneno ambayo sio sahihi, kusema kwamba kitambi changu ni kidogodogo, sio kwamba kilinifanya nishindwe kufanya tendo la ndoa. Haiko hivyo. Mwanaume, unapokuwa na kitambi unashindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri, kwa sababu mwili wako unakuwa umejaa wanga mwingi, unakuwa umejaa cholesterol nyingi, inakuwa imejaa sukari zaidi. Sasa ukiwa ni mwanaume ambaye unakuwa una kitambi kikubwa, ujue una hali kubwa sana ya kupata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, lakini pia uume kulegea, na unazidi kuwa mdogo kutoka sentimita 7 unakuja mpaka sentimita 3. Ni kwa sababu ya kufuga kitu ambacho si sahihi katika mwili wako. Sasa ikiwa ni mwanaume unanisikiliza hapo, lakini unatamani kupata mabadiliko, hatua ya kwanza, toa kitambi. Lakini kama umetoa kitambi bado hali iko vile vile, basi ujue tayari changamoto umeshaisababisha ya mishipa yako kulegea, na mfumo huo hauwezi kupona bila kupata matibabu. Nione Stella na Uzazi ili niweze kukusaidia kutibu changamoto hiyo.